Buat mereka kena silong ba ada bat nong rumah kena ba kejing simpul slam hadu harus nem tam mentah ban penkendri yagi kamuto na ketem mi molong kadai ka buat pen slam kenang kesoka jela. Apa kalian mentah kesini ga apa pratrik noila aja pesau ba ada ba long ba kejing dawa penkendri yagi kamuto kadai kejing dawa jongki paj ba hendai kesoka jela kwa ban pen slam ban shim ya karai. Bat kani ke pen i ba kesoka kam don kamon ke baskem bat kejing angnut ki paj ba ka syukut tang ha kejing ap kami anti. Ulang bekejing dawa kam dai ban be yaki Henry kali tang ban penkendria na ketika jaka. Ulang bawat ya ka state resolution presidu kesokar ka tahu ke expert committee ban IPOR system Henry hadup menta plat system klempat UAA. Kum emer ke tanyu ba ada bar ulang ba kwa ban ken AA halo kade kaji pensrem kesokar ban penkendria ai kametol Henry un pechwa hakini kisngi namal ba nadu basdang kaji sokar kam simla kentup lang ya hak high level committee walau dari UMRI yang ketanya laban kedua baka harijan persiat komiti ke panpor biang nak suka jela bahkan ajing tip haduk benai nailur banwan pian ongkom lokan nikla sateng matalan rusnam ndre de jing syak jing isu baslam ba ka ba khade jing dawa jungki pai ba kamle jing dawa jong ngau emali lani jing dawa jung katuk ani sang balang dega jing dawa jong pai ba kamang ap kim tira slam ba ti nakaliang sokar kuma ngitip ki don nak jong ka delay tactics ka bolesi kala bande jing kwa ban slam ya ne ban sim karai ka ba pi no kam ya kata ka ba ka government ka di bandon ka political will mo ka de ka mon ka baskem ti ini isu ibadai nak pantaban penkerja kam de ka ban be yaki mo ti kani lai keren ka port la isu ap ngiskut tang ja ap khimilti ke jengkermen ti kumungitip ba kamli tangani ande buat state reception policy rumah tapi lapoi ke export committee ka bakani rumtip lanu kan poi lanu ina pandem lanu kan poi sa thom ti ande kumbala ikut nakaliang government ko system mata ada cross ke system ti ibapun ki isu ti barkani ka panpau ya ka jeng masmo bodi ke panpau jeng tulot jong eksekutif mo jong government ni kaba don naka liang sensar naka bantaban wan rai ata ka bit kabiang jogi pai ba kani kadi bakim don kita kamon ka baskem maki nyamar babun ki issue ru la tukular da ka court da honorable high court mo Meghalaya high court hai babun ki banta ti gini ka pani jing deko ka jing bamdon kata ka mansiam kata kamon ban tresha naka banta ka bit kabiang jogi pai ba in hab api kata ka yu tikin pej ke situation kalau kuno ti ai ka situation ni kan sailam mo amlon gi ke na makani kla tik op be government ti nadu ko basang war government ru ka claim include mi ngapo high level committee HLC ti warang adi local menil dengan ka kamram jongai ka di bangan budin ti ngin sampai ke situation kailam